Mi smo grupa mladih ljudi različitih interesovanja i potencijala, ali okupljeni oko zajedničkih ideja koje sprovodimo kroz omladinsku organizaciju Forum za kreativno delovanje, koja se bavi informisanjem mladih, uključivanjem mladih u procese donošenja odluka i omladinskim preduzetništvom. A sve je počelo ovako. Naime, pre tačno godinu dana, troje od nas šestora je prošlo šestomesečnu obuku Youth Build programa koji su u Sandžaku sprovodile građanske inicijative u sklopu projekta Jačanje kapaciteta mladih u jugozapadnoj Srbiji. Imali smo sreću da se nađemo u grupi od 50-ak mladih ljudi koji su bili primljeni na taj program, koji se sastoja od 4 meseca aktivnog učenja i praktičnog rada i 2 meseca volontiranja u ustanovama koje smo birali sami. Kroz program obrađivane su teme javnog nastupa, volonterizma i aktivizma, javnog zagovaranja, omladinskog preduzetništva i s obzirom da smo sve to znanje po programu sprovodili u delo, počeli smo da uviđamo svoj doprinos u zajednici, svoj doprinos Novom Pazaru kroz naizgled male stvari. Ono što smo nosili u nama, uz sav taj vetar u leđa i pokazatelje i priznanja da radimo ispravne stvari, više nije moglo da ostane u okvirima neformalne organizacije. I tada smo odlučili da se registrujemo kao omladinska organizacija Forum za kreativno delovanje. Sledeći klik trenutak bio je kada nam je projekat Aktiviraj svoju kreativnost kroz koji smo promovisali omladinsko preduzetništvo prošao kod Ministarstva omladine i sporta, a kasnije je bio prepoznat i nagrađen kao projekat koji je bio najbolji u 14 konkurentnih i zašto smo 5. decembra na Svetski dan volontera primili priznanje. Nastavili smo sa našim aktivnostima, kroz koje je prolazio i bio zainteresovan sve veći broj mladih ljudi. Sinergija koja se stvarala kroz projekte koje smo sprovodili, počev od Fokredove škole, za koju se inače trudimo da ostane tradicionalna, privlačila je sve veći broj mladih ljudi. Sve više ideja, energije, inovativnosti, podstreka i promjena. Bilo je kroz sve to uspona i padova, mnogo odbijenih projekata, ali smo kroz sve to učili i za svaki odbijeni projekat pitali zašto je odbijen, da bi učili, da bi menjali, da bi sledeći put uspjeli. Nijedan korak nismo gledali kao pogrešan ili uzaludan, jer nas je uvek vodio do novih znanja i širio polje naših shvatanja i mogućnosti. Još jedna velika stvar na koju smo ponosni jeste projekat Eco Action koji je finansiran od strane UNDP-a, usmjeren na uključivanje građana u proces rešavanja ekoloških problema kroz Android aplikaciju i web platformu, mehanizam kroz koji se prijavljuju ekološki problemi u gradu ili predlažu oni koji mogu da se reše samoorganizovanim volonterskim akcijama. Tako da je kroz ovaj projekat uspješno promovisan aktivizam i volonterizam mladih ljudi za koje verujemo da su ambasadori ovog grada. To pokazuju i niz naših drugih aktivnosti, književnih večeri, obeležavanje značajnih svetskih datuma, flash mobovi kojima smo uspevali da duž cijelog šetališta izazovemo aplauz, a zatim i zamišljenost slanjem poruka na kreativan način. I aktivna subota kao koncept koji smo usvojili i po kojem obeležavamo svaku poslednju subotu u mesecu, kroz druženje i interaktivne radionice na različite teme koje prepoznamo kao interesantne mladim ljudima.
Oprimanje nove kancelarije je za nas bio još jedan stepenik u procesu napredovanja, a uz podršku i pomoć naših volontera, pokazatelj da je ideja Fokridovog omladinskog centra podržana upravo od onih kojima je namenjena, to jest samih mladih. Opremanje je proteklo uz mnogo smeha i nezaboravnih trenutaka, ali i previranje i demokratskog glasanja kod neslaganja. Uz mnogo napora i sopstvenim rukama opet smo napravili nešto što smatramo vrednim da podelimo sa vama. Zahvaljujemo se na dosadašnjoj podršci i saradnji UNDP-u, Narodnoj biblioteci Dositej Obradović, Javnom komunalnom preduzeću Čistoća, Kancelariji za mlade Novi Pazar, Trening centru OEBS, Centru za decu i mlade Duga, kao i mnogim drugim institucijama, ali i pojedincima i svim mladim ljudima koji su nam na svakom koraku svojom podrškom govorili da smo na ispravnom putu i da je naš rad primećen. Zato smo vas danas pozvali kako bi ovaj dan podelili sa vama, jer je ta podrška važan stub u svemu što radimo. Sa željom da ovo bude početak još većih promjena, dobro nam došli.